आजिर दिन में समस्त प्रिय भाई भौणी मानू मोर यूट्यूब चैनल तरफ प्रेस द लॉर्ड एवं सदाप्रभु बबुल नाम पिता ईश्वर को धन्यवाद आज विषय वस्तु को आरंभ करुँच। आज मुझे जनईबी प्रभु जीशुख्रीष्ट कहीं क्रूस रे चढ़िले यही संपर्क में आज आपको यही वीडियो भल भाव में जनईबी। तेणु भिडियो को आरंभ शेष पर देखूँ जदि भल लगे तेणु वीडियो गोटे देखा प्रभु जीशुख्रीष्ट कहीं क्रूस रे चढ़िले से संपर्क में आज आम बुझा पुणी पवित्र बाइबल वाक्य माध्यम यही वाक्य आमर स्वर्गराज्यर पिता ईश्वर आम कहते। तेणु आपण मैंने वाक्यटी को भल भाव में देखु एवं पढ़ु जहाद्वारा आम भल भाव में बुझीपर। तेणु आम वाक्य उपर को जीवा। प्रथम पितर द्वितीय अध्यायर 24 पदटी को आम पढ़ा। एठार एपरि भाव लिखा जाए आम्भे माने जेपरी पाप प्रति मृत्यु होई धार्मिकता निमंते जीवन यापन करू एथि निमंते से आपे क्रूस उपरे निज शरीर रे आम्भमानंकर समस्त पाप बहन कले ताहांकर प्रहार रे तुम्भे माने सुस्थ होयछ। तेणु प्रभु को बहुमूल्य नाम रे धन्यवाद करे जे एठी ए वाक्यटी को भल भाव में शुणु जे आम्भे माने जेपरी पाप प्रति मृत्यु न हेबा अर्थात आमे प्रत्येक दिन प्रत्येक मुहूर्त रे विभिन्न प्रकार आमे पाप करूछु से पाप जेमती न करिबा सेति पई आम्भमानंकर प्रभु आमे समस्ते केमिति धार्मिक जीवन यापन करि पारिबा एथिपई जीशुख्रीष्ट निजे कौन है क्रूस उपरे चढ़ी थे। तेना आपने बुझीपारे जे आम्भे माने जेमती पापरे पतित न होई बा पापरे मृत्यु न होई आमे माने धार्मिक जीवन यापन करिबा पई आममानंकर समस्त पाप को आममानंकर समस्त रोग बेमार को नहीं से क्रूस उपरे चढ़िले। एथि निमंते से आपे क्रूस पर निज शरीर रे आम्भमानंकर समस्त पाप बहन कले और ताहांक प्रहार रे तुम्भे माने सुस्थ होयछ। तेणु आज जदि आमे सुस्थ अछु भलरे अछु तेणु प्रभु जीशुख्रीष्ट जेतेबेले आम्भ बड़िया जड़े शरीर धारण करिकी आसीथिले एवं सेतेबेले लोक माने कौन कले ताहांकु विभिन्न प्रकार प्रहार देउथिले विभिन्न प्रकार माने चामुकर प्रहार सहीबाकू पड़ुथिला। कहीं जानती कहीं ना से सदा सर्वदा आम्भमानंकर पाप निमंते आममानंकर अपराध निमंते आममानंकर मृत्यु निमंते एवं आम्भे माने से समस्त विषय केमिति उद्धार पाइबा केमिति आमे सुस्थता पाइबा केमिति आमे धार्मिकता हेबा एथिपाई से समस्त कष्ट को निज शरीर रे बहन करिथिले। सेथिपाई आमे माने जेमती सबुदिन सुस्थ रहिबा शांति रहिबा आराम रे रहिबा एवं सबुदिन जेमती आमे प्रभुंकर आदर्श लोक होइकी रहिबा एवं धार्मिक लोक होइकी रहिबा सेतिपई आमानंकर पाप को आमानंकर अपराध को आमानंकर सुस्थता को बजाय रखिबा पई प्रभु जीशुख्रीष्ट क्रूस पर चढ़ी क्रूस विध बहन करथिले। तेणु तापर नेक्स्ट पदटी को पढ़िबा। प्रथम करंतिय 6 अध्यायर 19 एवं 20 पदटी के पढ़ा। देखंतु 20 पदरे एपरि भाव लिखा जाए अबा तुम्भमानंक शरीर जे ईश्वरंक ठारू प्राप्त तुम्भमानंकर अंतर्वासी पवित्र आत्मांक मंदिर एहा कौन जान नहीं आउ तुम्भे माने निजे निजर नुह। तेणु आपण मैंने शुणिले जे सदा प्रभु आम मानू कहते
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀର ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ବାସୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଶରୀର, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଏ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର। ତେଣୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କର ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରୁଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ହଁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ବା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ସୁନ୍ଦର ଟପିକ୍ ନେଇକି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବି। ଆଉ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିଜ ନିଜର ନୁହଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ଅଛୁ ଉତ୍ତମ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଶୁଣିପାରୁଛୁ, କହିପାରୁଛୁ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ କରିପାରୁଛୁ ଏବଂ ଆମ ଏ ସୁନ୍ଦର ଶରୀରକୁ ଆମେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରୁଛୁ। କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବାସ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଏ ଶରୀରକୁ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତାପରେ 20 ପଦ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣିଅଛନ୍ତି, ଏଣୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ପ୍ରକାଶ କର। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଉଠାଇଥିଲେ, ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ପିତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କିଣିଅଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ କି ଗଣା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରି ଅନେକ ଟଙ୍କା, ଅନେକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ କିଣିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କି ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାର କେଉଁ ଜୀବନ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ ଆମେ ତ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିତରୁ ସେହି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମକୁ ମଣିଷ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ପିତା ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକି କିଣିଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ କିଣିଅଛନ୍ତି? ଆଜି ଆମେ ମଣିଷ ଶରୀର କାହିଁକି ଧାରଣ କରିଛୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏହାର କାରଣ ହେଲା, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା କ'ଣ? ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ବି ସୁନ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶରୀର ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ପାଇଛନ୍ତି ବା ସୁନ୍ଦର ଆଖି, ନାକ, ପାଟି ସବୁ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣିଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବା ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ପିତା ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଭଳି ଆମକୁ ପୁନଃଜୀବିତ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ବାକ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ, ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକ 10 ଅଧ୍ୟାୟର 9 ପଦରେ ଏପରି ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ମୁଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ, ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ମୁହଁରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏବଂ ହୃଦୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ପିତା ଈଶ୍ୱର ତାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତେଣୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା। ଏ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏପରି ସୁନ୍ଦର ଟପିକ୍ ନେଇକି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅସୁସ୍ଥତା ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି,
तेणु आपण मैंने कमेंट बॉक्स रे लिखिक जनइबे जहाद्वारा मु आपण मानकु ए चैनल माध्यम किछि मात्रा रे साहाय्य करि पारबी। तेणु आज ए छोटिया वीडियो पई मते विदाय दियंतु। धन्यवाद।